October 8. And for the first time, niko TikTok live. Guys, ninasikia niko excited. Yeah? Guys, TikTok live. Nyinyi Facebook yenu live inaingia. Sasa kidogo hakiri tukaingilia pale kinyonyo. Tukaingia huku na huku TikTok nasikiaga watu usema kila kitu wanataka kusema. Tumepatiwa kofia. Guys tukothomera kama emeomothi. Nitokoruta neruta kona M-Pesa. Ina mahoa guys. Ona ndira mugeithia. Share. Tap. Guys. Hey, wow. Haya. Adu TikTok ni marajera ndi batire manyo no mothe marajera I'm looking good. Yes, tutumire muruthi. Atingiukira mundu wana kururaya atuikiki muruthi. Na mo screenshot gikiingira. Ndohe to ikara haho. Twatararia muruthi. Ona ni ndakerio gathimo-ini gakwa ni Stacy. Ndaikira na page ya Stacy. Guys, we rogeto gokiuta. Guys tuko TikTok live. Tuko 1.7. Share tupige 10 million. Tap. Ya Kameme FM what? Inaitwaje? Kameme FM Digital. Oh, tunakuanga nayo. Kameme FM Digital. Share. Follow. Tap. Mũthoni wa Kĩrumba augĩte nĩ araingĩrire TikTok for the first time. Akiuga gũkũ gũtirĩ limitations, mũndũ augaga ũrĩa kwenda. Akĩra andũ matap the screen na mahoya andũ mũndũ ũmwe amatũmĩre mũrũthi na mashabiki ake makena mũno kũmuona kũu na makĩmũkaribisha kũrĩa TikTok. Na rĩu kwĩ arĩa magiũkĩte comment section ta Priscilla augĩte you look good Mso, looking nice and beautiful. Nake GM Maish augĩte woi Mso usimalize jeru yako, unajua vile I'm working hard nikalie hiyo kiti. Nake Wanjiru niashangiria akauga kwani zingine hazikuangi zake, hai wa Kĩrumba. Nake Wangeshi niashangiria akauga wow, love this.